Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaraka rin Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay programa. Dear Manong Nemi, kadto iti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti rembag nga bigat kada kayaming nga sangapada, anyaman nga oras, ti ayan nyo ita, anyaman nga aldaw, papagayam ti paset nga yan nyo alubong ita, papagayam happy watching na kayo, and pakishare ti programa tayo. Share this program, papagayam me. Kaya, okay. Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga susan nga napauluan iti bakla. Dear Manong Nemi, kasta unay manen Manong Nemi tinervyos ko. Irimang mangig ko nga ikis manen ni Samuel nga anak ko Manong. Tadangdangran manen Manong Nemi ni Dalmas. Gab-gapog iti market, tayo dita nga Merkulos ket ag market akman. Irapin ko pa iti groceryan, no anyaman di kita kasapulan nga naibus iti kusina. No apay met ngamin. Nga di pala itarayan na nga Samuel ti anaranggas nga ama. Jadi may disok Manong Nemi dagiti kargak nagtartaraya kun nga ima napan iti ayanda kit gidutad ko nga dagos ni Dalmas. Samon nga tangran ti anak ta. Hey, anak mo lang. Hawan ti anak ko gas kang ko nga bakla. Patayo hamon, pangasim. Kasto na tinimlimitan ng kapasit ti bagina. Pinanawan nan Manong. Pimanaw eh. E dito takastaw na matin tinigat ti anak ko Manong Nemi, nga ti makder, nga kini, nga may kanyak, nga sangsangit. Ngarang gas. Tala ko malbaltong ko na maltong nga yung alaklakayan. Tagasan nung ngamin, anak ko kitag bakla-bakla kan tumit ngamin. Oh, sana lang bakla. May mother din, talagang bakla. Kim tayo natin siya nga kayat ka, ma'am. Sabi nga rin ngayon, panyan, yun nga, naklakpailaing. Kung saan nagman lakayat, oras siya kadyang kakayat. Ano hapigid niya? Talaga nga. Ngayon naman minsan, Manong Nemi, masa si anak mo dati anak ko. Apaggraduar na pa ilang elementarya. Manipod idinepas ngayen kat nadlaw ni Dalmas Manong Nemi nga syuki. Uno kinkini. Idi pa ilang ubing Manong. Sa bagay ubing mat palakid diyang bumariton. Manong Nemi agdusulin ti barukong na naman namat patpataklen.
Akat adidog ti buok na numanin pukisan ni Dalmas. Yung mga ornater mabaling ko at talagang bakla. Dahil suta ko na manong naming bunga iti malas, bunga iti basol. Bunga iti basol ko nak manong nami tasaan kaming agasawa kini Dalmas. Katulong daklaeng manong. Ngayon gapo tabaldado, bedridden, na atake, ket sakti mga asikaso kaniya mama Minda nga asawa ni Dalmas. Manipod mit idin tasaanan nga maaramat manong nemi ti asawa na. Siyak maten tinagbaling nga asawa na. Ididamok tagbaling nga katulong manong nemi at dapat lang nga digit anak da nga duwa. Tasan dapat nga nag-aasawa. Ngayon din nag-aasawa dan si Mina dan kataltalo kamlayangan nga nabati. Siyak ni Dalmas kani Minda manong nemi. Agawid ak kumamit din sa dya lugar mi, sa dya probinsya, manong nemi tagururay sa dya ti pamilyak, ti asawak kani talungan nako. Ngayon kasano? Nabanak matin inaradas ti jablo nga Dalmas katsyak kasapulak met taadda karut sa di probinsya ni mandong asawa kursonada na kami tanalapsatak kano dinakanon maaramat ni bakit nan ta inutil katsyak kanon ti bilang nan nga asawa jak kumakayat iding agsikugak tagkun kontrolak ng tsaka mo tadaragit igundaway manunay nga malipatak tagtumar aging ka nagsikukak, banag na saan kumakayat ni Dalmas. Himbilan na idi manong name nga paragreg ko ti sikug ko tap no awang kano ti pakakitaan tararamidan mi. No pa'y amo ni Minda nga da kamin tagkakaida. Tano kasta nga rabi mapang ko kitain ni Suna kalpasan nga mapakan ko. Yun maturog tumatan, patumar ko. Kadto mapanak tumatan iti silid ko, umay tumatan dumano ni Dalmas, kada kam nga roden kakaida. Jakbat nga rod pinaragrag iti manong name iti mabutengak, numampay anak iti basol, agsipod ta. Kiridanak nga rod ni Dalmas, katulong nga kabit. Impas nga yung nga rod manong name ni Samuel, Samuel timpanagang ko ta nakalulong po ang maladagang walang lang lalaking lalaki. Ngayon iti panagbayag naman ng nemi talaga. Narimuha nga bakla isuna. Suki ako nada. Parasik man idi manong nemi nga pagbalin nga lalaki idi ubing pay nga basit ngayon talaga. Babae. Babakla digiti barakada na. Digiti ka eskwela na. 5 dakay nagbabarkada nga pasig nga bakla. Iti mamuanin ni Dalmas panong nemi nga bakla ti putot na kanyak. Adadan ti pungtot na. Nagbalimpay kiti nga naranggas kanyak manong gapo kini bakla nga Samuel. No api kanu ngamin nga saan kong pinaregreg. No api kanu nganumin nga jak pala pagtalawen. No api ngamin nga dapalang neta nga bakla dito yung nga balay. Kat iso ka no timangmangtid keng kuwan at malas na. Ada negosyo ni Dalmas panong nemi dadadaga po na no apay nga adulat tati kwartana. Nga gapot adut kwartana, siyempre. Gamot agam gamitin nakmet, malaksid iti sweldok, ag times 3 pa editad na no kati sweldok, nga dayo tamat tiga po na no apay nga panakkilan ti pawit ko sa di probinsya. Na para kini mando nga asawa tapno mat siyempre agbiag da ka talungan nakmi. Diyak kumakayatan ni di manong nemi ti makirelasyon kini Dalmas ngem. Kuna ni mando nga addan ni June nga anak mi iti college kastamatan kini Lily nga sumaruno. Kahit kulagmat manong nemi kan tinaranya nga masakbayan dagiti anak mi ket insakripisyo ko na tinagbaling nga kamalala, tapno layang ti kastaket, adot may pawid ko sa jay, probinsya. Ngayon di makadakas manong lemi. In chicks ba't ni mando na kiti kwartang ipapawid ko? Di namat itid ka na kiti anak ko? Di ka kapilitan nga nangitaray ni John, iti babae, ta nasikugan na, nagraduar, nga nag-asawa. Tapos namat ni Lily manong lemi, nga may kadwa.
nagpasikugmet kat nakabilitan nga naganak kan kastamot tan nakiasawa nga din na oras. Idin to tanitom manong nemi kat so pala kadandan na ni Mando. Nagaga manong nemi nga timteng ni Samuel. Bali ni Samuel manong nemi ti Burdak isot adyan ni Tom manong nemi. Kaya po kaadnan ni Tom Samuel manong nemi iti biyag ko no mampekas lakayat ko nga laksiden ko matabakla nga rod isuna kan saan nga kayat ni Dalmas isuna manong. Kaya nagadanos la tapiman ni Samuel. Orekas dya ti pampamayan ti amana. Tano dumteng tun ti amana ilimangan na. Saan nga agpakpakita tapno saan nga dangaran. Tati ammo ni Dalmas manong nemigat awanin ni Samuel. Siyagmet. Tiyak kumalangit suportaranin. Tapno awanin ni Sumna. Ayam. Anyangarot kat anak ko. Ayun ka manong nemi nga iti tagraduarin ni Samuel iti high school. Gustuhanan ko na. Nagtultuloy matlatan manong nemi iti kinaranggas ni Dalmas kan kuwana no makita na kastamit kanya. Kapag tabi makatakon manong, tamakit nga talaga nga nalapsatak namin. May isang pagmatin sa bali nga babae. Kapag tadamatin sa bali nga babae na manong nemi imbagak kang kuwana. Pumanaw ka ro din. Di na kaya masapulan. Okay. Sikapin lagyan dito. Tapos katulong. Sino serbiyak? Da kayo? Gramat ti nangisuktam kanyak. Bakit kan susan? Amamang ka pa bakbakitan? Agasam na nakanak ka na iti upat. Ala? Di kamen? Nagraduar ko man di inaunam. No saan nga nakiasawa nga di na oras? Saan? Kaya manutawin mo? Saan ka nga kayat pa? Iso nga nang isang puweta ko niti ubing nga amang yung sika. Da kami ti Serbiam, agraman ti inutil nga asawak. Gapoy ti dito yung sitwasyon manong nemi talagang kadengkon ti agtalaw. Agsubli akon sa di probinsya ko na. Iyempake kon manong nemi de kita rawatek. Pwede makita na manong nemi ni Samuel nga gimimpake. Mami, where you going? Nakakaloka. Patay ko anak. Tsaka di ba ko na kang di nakasasadgan? Nangaroon na nakasta nga kini kang bakla-bakla ka? Hoy, sana kang bakla, mami. Talagang nga baklaak. Di yung ka di ba pala maawat? Maawat nga gusto tibiyag ko nga anak yun. Anak yun iti... May alya, hindi pa lang amok. At da asawa yun di probinsya. At dapat kakabsad ko. Ngayon nakirelasyon kayo kay ni Dalmas nga amak. Itilikodan nga at da asawa ni Dalmas. Ni suday diyang minda nga na bedridden na yan. Talaka. May babayin ka. Sikat ti mahalas ti biyag ko. Hoy! Sikat ba di nga mahalas ti biyag ko kay ni Dalmas? Abi nga pa lang yung paspas nga inak. Pinisit naklo ko man idadata adakta sa klot mo. Nagserting ka. Mami, where you going? Panawang kayon. Diya akong maanusan ti kinaranggas na tanadamas. Gapot tabakit akon? Ha? Kanta kasara ka sa baling nga babae? Ngayon sakbentan ida ito nga balay? Ngayon to ti kasta nga rumwarda ti kayat da. Sa do sumangpet ti kayat da nga sumangpet. Sa kagserbi ka nakwada? Hoy, nauma akon. So, bumanaw akon. Hagsupli akon sa probinsya. Oray tatamat bas ornong ko dito nga kwarta. Oh, mami, siyempre, anak. Itukot nak. Sumurda kang ka, mami. Gaga. Kitam, gaga ko lang pa yan. Talagang babae ka. Bakla ka nga talaga. Buisit ka. Mami, abi nga saan nagnitukot? Kat anak. Gago ka di. Naitukot ka nga iyawid. Anya ti ibagag kinimandong asawa? Anak ka? Mapapatay naklagid di. Kaya naurisi ka. Habos na kahit nakapapatayin ni amam. Anyan tulakid na niya nga mando, di adada nga papatayin na ka?
Basta suporta kang ka, mami. Agpati ka. Kan makamukan di biyag mo. Di lang nga rin kayat ni Dalmas nga amak anang putot kanya. Kalbasan na iba tinagpeditoy. Dito yung siyudad. Nga ka mo no sa dinot pag papapalang ang sumurot ka nga di probinsya. Ninutayan di probinsya. Yo pa nga si mami saan nga baybayan. Anak, mami. Anak, inaka. Manong Nemi, ing karigatak nga linibasan ti bakla nga anak ko. Imagagangkuhan ng saan akong nagpatuloy. Tapos sumardengin. Yung tinawagak Manong Nemi, niya Linda gagayim ko nga kaprobinsyaak. Nga padag idi nga may dito syudad Manong Nemi nga simre nga katulong. Ni Linda Manong Nemi ti pangibagbagaak iti problema. O, ano man ang tagapunan ng aping at timawag ka? Linda, agawid akong sa di probinsya. Dapat lang. Hindi ko mapailaeng. Sa bagay, hanggang hindi nga mapapalaw. Susan, talakad itad kang karidalmas. Katulong na kadita. Babae na ka pa ni Dalmas. Tanya nga ron. Masapul mamet. Tadamat ni Mando iti probinsya. Yan di makadagas ng pututan na ka. Yan may nga bakla. Pumanaw kang dito eh. Pumanaw kaming kunoma. Saan ko ang itugot ni Samuel? Hanya? Naglukuhan. Anak mo? Ibatim dito eh. Kasambot nga rin kayat ni Dalma si Suna. Taan niya nga rin itugot ko. Anyo ta sawak kalaman. Sa bagay, ayun kasunod masakbayan ni Samuel. Bahala na. Hindi ba lang nga kayat ibilangan nga anak. Ano ti klasim nga ina? Nakumamot na saan nga bakla. Kadapay kumano bakla, katisot nga, nakaiparsuaan na, gaga. Basta, pangasim, nukas pagarigan ta, pagsaludsudan na ka, sa mong ibagbaga, no sa dinuntayan, ti probinsyami. Tapno din na amot pagsapulan na. Sa bagay, oray may sadyay, hanamat amot eksakto. Ay, yakit din na ya, Susan, masalusod kumangin ka. Kabaylam ka din nga awaten, nasanto nga si Deren konsensya, masana ka to si Deren, di mo mo konsensya. No, agwalang-walang no, agkatang-katang ti anak mo, nga dadakas ka mapasamak kang kuwana. Mahala na. Jack din na yan. Bahala na ako nakman. E di pala, naamo ka baklang talagang saan ko ang kayat na mabigbigan nga na. Akas tisang ka pa ng bigbigan ng talmas kang kuha na. Kada na tinamdamahin mga masagbayan na nga rin dito eh. Dito syudad. Sunog kamangan na. Hama na kahit di ama na. Kad nagtalaw katang-katang. Kad di ba, mapanagkagayam na. Jesus hapo ya. Makaturog ko nga tamang pampanunot kayong kuwana? Sabi ko mga tsak makaturog. Basta lang tigid daw kayong kalinda. Bilang tas pagaringan tagpatulong kayong ka, tama muna ka matgarudan ng gayim ko. Sa mong ibagbagatayan ko. Pang-asim. Tano umay sadyay, kat maamuan ni Mando nga anak ko isuna. Isusapo, hamangan no mapapatay na kam nga duwa. Linibasak nga rod Manong Nemi ti bakla nga anak ko iti anak ko iti panakirelasyon ko ti amok nga lalaki nga addaan iti baldado inutil nga asawa nga siya iti damo tinagbaling nga katulong iti kwan siya kung tinagbaling nga katulong asawa na why pinanawa kon tanya nga rod jakon maanusan pagserbyak ka di idan nga kadwa na jay sa balin nga kamalalan na saan nakabatan na kaidaan diyan matan babae na nga ubing nga ubing isut kaidaan na panawan kayo.
Ket siyempre, manong nemi, kasta unay tiragsak ni Mando, idi mapasangpet na. Imarakop mailiw nga ron. Taoray numanon nemi, numanon titawin ko. Nagkaasawan di kitiduwangan anak mi. Ganila yung tumas tinabati tidan nami. Kita adamot pa ilang lapsat. Ikutak nang runa ket napudawak tamanipo didi. Adakon di syudad ket pinmudawak manong. Wen manong nemi limed kini Mando. Nga nakirelasyon ng iti amok ka lalaki. Limed kini Mando manong nemi nga adanak ko nga bakla. Nakidanak na ron kadakwada ni Mando nga sawak kanitom. At siyempre, makipaspasada ni Mando, no, adamat mabalin ko pangluan, at agpadalos, agpalaba, agkat mapanak ba awatak ba kita, napialang manong nemi, nga saan nga may bus, inyawid ko a kwarta, nga pang-emergency, in case of emergency ako na. Kat dito yung matmanong nemi nga talaga naduktalak, nga talaga nga adda babae ni Mando. Baanag manong nemi no kastang sa langadag. No makaramanak edi tungpa kinidalmas. Sa balimat dati nga pudnong asawak manong nemi nga mangtangran kanyak no kastang ilaban ko takalintagak. Nga siyak tiligal nga asawa na adamat kamalala na. Sa bagay manong. Naaramid ko man. Isupay nga lalaki tiadad ko hindi nga makaaramid. Yun ang ano saklatan manong. Tanya nga ron. Dahil ito ti kinayat ko. Lumanin na akmet sa rungkaran manong nemi ni Joe nagraman ti asawa na akin ti maisan nga anak na. Kumusta kayo matanak ko? Kwartayo man lang. Sa pangalak ko at kwarta. Dati kwarta nga inyawid yung manipod sa syudad. Siyempre, dapat urnong yun. So, maging tanong, itadyo kayo ni tatang. Ibabae na, ibartek na, isukal na. Hala, magtid kayo na agad ni. Tapi lang nga, grocery agad ni. Ako man, hindi kiti, mas gamit mit, kusina. Kailangan pa ti gatas ni apo ko yun. Ala na. Sige. Musan nyo dito. 5 gasot. Anay yun na sa karibo. Uwan manong naimimbus ko nga digiti anak ko iti mangtid kanyak kada kami. Ngim sumat tayo. So dapat iti dumawat. Din to tanito manong naimi. Hanabat na may pasnek tagbasa. Ngim dumawat mo tibalon na mapanagbasa. Dumawat ni Mando, dumawat ni Tom, dumawat pa rin na mga anak ko. Paano na ako mangarasaan nga maibos, manong nemi? Medyo pa nakilang nga kwarta nga nailibas ko sa syudad. Higa manong nemi at timawag kanyak ni Minda. Tigayem ko manong nemi, ni Linda ko rak ko ma. Hello, Susan. Hello. Abay. Imay kan ni Samuel? Hay imay ka talaga. Jabak lang anak mo. Nakita, nagadot pa sana itrupa na. Kanya? Nakakaasi di bakla anak mo. Psst, tagtakari. Kung ka mga no, ang dingding katata. Kaya pa yung mga natatimag ko. Napigsa nga rin dito sa cellphone ko eh. Di umadayo ka. Di mo kaya't nga maamuan ti pamilya nga adda binaybayam nga bakla nga anak mo dito syudad. Kumusta itan? Kahit mo midla kumustahin? Ngam di ka rin ma, sa mong ibagbaga dito yun. Agpagpakaasi nga ron. Di na pa'y amo tinamber mo. Huna, tadyak nga ron ibagbaga. Yung amunat number ko. Abang amunat number mo. Ika, na minsan ka nung inaramat mo di cellphone na, nga timawag ka niya. Iso nga naamuan na, no anyat cellphone number ko. Iso nga tinawagan na. Sinalusod nga sa dinutayan ko,
Ket imbaga ka, imay. Ay na, nagadot pa sa tirupa na. Nakakaasin di bakla. Basta narabis lang arudan, agpapakutong nga, di na kaya tilumokmag, tapos pasiksi nga. Timalaw ka nun. Kaya di pala nga timalaw Tsak manam mo. Talagang linaksidan na dyan nga dalmas isuna. At saan nga pagpakita, no, pagpakita ka talagang saan nalabas na dangaran ka nun, papatayin na pekid din. Ayun ang itantihan na. Ket, agkatang-katang ata niya nga ron. Una na, damat na gagayim na ang mga pagsisinublatan na idang papanan. Ang siyempre, hamat na kanunungan, digit na ganak, karigagayim na, nga daisuna. So nga nakapakaasi itang. Abay nga di mo atawagan isuna. Sabi ko magatawagan. Di maamuan na tinamber ko. Yung baga na nga tawagan ka, tagsarita kayo. Yung pambarko na, nga jack amot number mo. Babawon latan, hantok sublidatan. Talaga ka di may turid mo nga laksida ni Suna. Linda mo mati sitwasyonin. Numaamuan ni Mando nga anak ko dita. Kaya natin naman naman nga ramida na kanya. Hindi mo't ko na kaya. Nagbababae ni Mando. O narot, sa digit anak mo. Handamat nga nakapagturpos, nag-aasawa na nga dagos. Kaya dato nga rin burdak mo. Sino ni Samuel? Saan burdak mo itipod nung asawa mo? Mapanagbasang, tsaka mo no, ipaspastek na. Ay, hapo, di mo ka di amo, nga awan ti turong tibiyag mo, Susan, gabot ti mading aramid mo. No, apay nga nakirelasyon ka, apay nga nakikamalala ka. Araramidan ni Mando, jakit din aramidan, masapul ko, sa mesa. Iba, amuman nga, nakadakdakal itad kanyak ni Yadalmas. Kasukat ti bagim, nga dangaran na kapay, kasukat napututan na ka. Babaamon. Nalpas lang arudan nga awanak dita. Di na ako ni Ramraman, no, mapaspasamak dita. Imbagak laing kain tawag ko laing ka no anya ti langa itan ken na anat napasamak kini Samuel nga itimawag may kanyak. Ibagak matlaing ka ti sitwasyon. Isu nga kurang no may panggapit lagi ni Samuel, samon nga itaw-tawag. Ore no matamag mo nga natahin suna. No tayo na kita ginanan. Sapo. Si kamang palang itiina nga mga iturid mo nga laksidan ti anak mo. Sa bagay, di mo nagayayatan na ta. Anak mo nga ron iti kinadakis mo nga asawa. Dahil ta ka man. Sige, bye. Nudad to mamanong naimigat awan nugutek. Nga suday ito tinangtad kanya kiti malas. Umapapalak kinilinda nga gayam ko anong name ito nagkuyog kami nga nga nagpasyudad nga dapat nagpalila. Tadigiti anak na. Napaggraduar na amin nga digit talungan na. May salangin ti saan. Gabot ha. Usot burudag nga rin. Katsya nga. Saan nga nagbalingan na singpet ti asawak. Saan nga nagbalingan na singpet ha. Tanya nga rin. Sakit at napakakitaan. Na, sapay ko ma. Tasang ko doon nga mangmangit, may panit tayo dyan nga bakla. Sapay ko ma. Manong nemi intultuloy ti asawak iti aramidan na uhen awang pulos ti punte na nga masapsapulan na ibabahay na amin. Ininto tasyak, idinaibusan ti ornong ko manong nemi kapilitan nga talaga nga simbrekak matmanen nga trabaho. Tumultulo nga karigit karinderya, itilukarmi nga para inaw. Uno saan manong nemi umawat ak tilabaan. Uno saan kata kompormidira ti mabaling ko nga pang pataudan ti kwarta. Kwarta nga no awan ti kwartan manunay ni Mando dawatan na kanya kwarta man. Pakala ko ma
Kwarta man. Awanan na ibusan di kwarta kang gapok sa syudad. Kwarta man. Pangalak ko anay ko. Mando. Di ka kanipulo sa gamak ka mangipakat tipigsam kanya ka siya ka babae. Kitatanggit doon ngamin ko ulom. Magdad ka dumadlaeng. Kaya't mo pala urayin pala nga masaktan ka. Nga madurab ka. Anay ko! Ito. Di ka pala magdad. Kalanong ko. Gaga. Anong pangusaran ti kwarta? Di igatan ko. At igat pag igatangap. O bibiyang mo na basta igatan ko. Itad mo. Makaramang amanin na. Gagara. Paunay ka matad man daw. Pilitan dumat manin aman. Nung naming ikak. Ay, hapo. Nga ba't tindagas ito ka nagbaring nagasat ko aya? May lunlunodak ka di. Ano ti basol ko? Anya ti basol ko. Salsalunsodak manong nemi. Ngam siyak lang ti makasungbat. No anyat basol ko. Hape ngamin. Siyak ka di muna nga nangaramid. Ti padakalipot. Ti kalay sami kinimando. Hape ngamin nga madayuak. Siguro sa anak ni madayo. Saan nga dapat nga nakaaramid ni Mando nga nakarelasyon sa baling nga babae. Kanjak mat nga tamat. Nagbaling nga kirida. Awan ko man ni Samuel nga bakla. Nga manyat na pasaman. Ti tao. Gusto ti kunada nga ti tao man lang ti makararamid ti bukod na kagasa. Itatadda akon. Saan ko man nga ramidin pa ni Mando itag chicks. Nga magapok nga tata bakit akon. Gabo nga tata, nakaluslos siya ang launa yan. Gabo nga tata, mabaybay ako di bagi, napiapay di adak sa syudad, manong name ita. Napintas panang tratar ko ti bagi, numang pagkabilin na ni Dalmas. Hapo dito'y probinsyan manong. Nagaliston pa nagrakaya ti bagi. Sanak pala dangran ti asawa, Diyos ko. Nga ori boy-boya ni Tomas, manong name nga inaudi nga anak ko. Dinan tumat anawain ti amana. Kasla na ibagbaga, gungguna ma. Kasla na ibagbaga siya. Hado nga tawan nga nagan-ano sakmanong. Adan up 5 nga apo ko. 3 kini John. 2 kini Lily. E dito ta saan nga naituloy pa nito manong name iti panagbasa na naibarakada. Naibarakada, kat no kasta nga dumawat iti kwarta nga ibarakada na kanyak manong pangalak ko na ka. Manulaing mo't manong name iti masusweldo nga tumultulong iti karinderya nga kada mangmangloy ti laba. Dangaranak ti anak ko. Dangaranak ti asawak, dangaranak pa ti anak ko. Hapunay na kasto nga pa nakadusa kanya ti basol ko. Kanya ti basol ko kalap no kasto yung kamadusan niya. Aging ga manong name nga ng isang pet ni Tomas ti babae nga masikog di ti balay. Sino ita? Kita yung man. Agbaling nga manugan yung mat kanya ka. Ay na, hanat naga mo malasan ko. Delia nanang. Abay nagpasikog kahit anak ko kahit amom nga awang pagsapulan na. Makibarbarkada. Nagkarimat kami nanang no masikugan na kun kahit agbalbaliw ka no. Kahit agbalbaliw nga tan. Nagsabol ka nun ti trabaho na nanang. Alaki nagyanggar dito walasan ko. Tulungan na nga rin tagtagibalay. Aging kabay lampay laeng. Hampay unay nga dakil ta tiyan mo. Tasikog mo. Manong neminok sa rungkaran dagiti apukok itayan da Jun kinilili. Ay na nakapimpiman da. Hawang rutay-rutay da. Tay pa'y malnuris da. Lola, kwarta man Lola. Ay unay tugot ko apo. Kalin Lola, jak pa'y nangan Lola. O met makan dya balay. O iloto din nanang, tawang ka naman ititatang ang kwarta.
Boya, Diyos ko ya. Sige. Ma'am. Tenak gumatang ka ninyo. Ha? Tamangan kayo. Tapos tamot ito yan ni Lili Manong. Api, palubos mo kasi anak mo, Lili. Kasi ka, nakasasalon ka, anak mo. Api, palubos mo kasi langada. Yung anak kita, nodama ka na kita, munak pa yan, sakta ka na kwada. Anya? Adam ba ba, game dito anak mo? Di amana kit din na. Basol di amana. Iya po, hanap po na yung anak ko. At daksa di idim syudad, imang ipapawid at dakkel. Gapon na dakkel ti sweldo, kahit ko lang at napagadalyo. Ngayon anyat na pasama. Hanggang sakti babaluan nyo nanang. Samat idid din tatang. Ibagag kada kayo idi. Nga da kami ti pangidiretson nyo, kada ipapawid nyo. Di matatang. Di basol yo. Tanong saan nyo kumain, papawid kini tatang. Awang kumating barbartek na ng babae na. Nakapagredor kam kuma. Di basol yo. Nakita kim basol. Ay busak pa yung basol. Kituan. Manong Nemi, siya akong titimawag mismo kini Linda. Hello Linda. Ay, nagalagib ka man. Kung naglano, saan ka nang makasalita? Di ka pa agawin dito probinsya. Pag naduharak pa dyan na udi, kasi ka, awan pulos nagbalbalin na kita anak ko. Di moment ngamin, amo, tiya, inaramid mo, Susan, dinakbat kami tinulad. Ala nga tinulad, dakdakkel nga amang tipaw-pawit ko. Sa to'y probinsya ng si Kaidi. Tamanulat sweldo, idinto ta siya. Peso ah. Ta inasawa na kati amom. Gamot ada inutil nga asawa na. Sa nakapay pinututan. Nga man yung itatungpal na. Napanandig iti kwartang yung pawit mo. Susan, nakalawlawag. No agga po iti saan nga na siya at ti kwarta, sigurado nga maibanag ba't ti saan nga na siya at amom day ta. Huwag nga ron. Saan nga na siya at tinaggapuan na ata. Inasawa na ka nga din na oras ni Dalmas na din namat maaramad di asawa na. Hindi ana, nakikabalala ka. Nagkapuan di kwarta yung papawit mo, gapot ti kinagulib mo. Nang usaran lakay mo. Babae na. Handang inted ka na kita anak na. Anak yo. O ana. Gusto nan. Kabutas lang. Adadang agmuryot panunod ko. Kumusta nga taitan? Sino? Ni Samuel. Diyak man na mo. Malagi mo man lang ya. Monotawan na itan. Kaya mo nga tawan ka din Monotawan na di panawam. Karadarduar na ti high school. Manong nga tawan na tinapalabas. 5? Kat no, kumata nagbasa ti college, naggraduar kumaitan. Adan pagsapulan na. Yung kasano kumang nakapagbasa ti college. Dahil siya ka mo. Pag-ubrahan na nga tikas kang kuha na bakla. Oy, sa mo nga sinsinanan di kiti babakla. Nakaado di kiti babakla na pintas ti biyag na. Di kiti babakla. Slaki di bayis ganda ko ma. Sino pa di babakla nga babaklang? Di kiti adda parlor na. Sikat na parlor na. Babakla di kajay. Inatan mo, baka no, adamat na nga trabaho ni Samuel, iti may nga sikat nga parlor, beauty parlor dito yung syudad. Kung saan, isunakit may nga make-up artist, kada kiti artista. Kung saan kit, sikatin nga designer. Nagbasa ka kiti ati magazine, no, pag-iwarnak. Ano anyaman nga pagmamalim mo, pagbuyaan, ano pagbasaan, kada kiti kakasta ti klase na. Sige, baka maibusan tilot ko.
Katsika, kumusta ka ta? Ay na, matmataya ko ni Trigat. Lalapit lang aro din tibagi. Jak pagit kabaylanan nga galgalan mo no. Pagkalanan ti awat ko nga labaan. Sa nagbalinak pa nga dishwasher, kadigit karinderya. Sakpet ti pagdawatan ti asawa. Nalawan ti maited ko dangaran na. Kan kastamat ti nagit anak ko. Diyos ko, amom lang makita mla ko madigit ti apo ko, malnourished da. Sino takim basol? Basol ko kadi? Kit basol adag dinaganak. Tadiyo ini kan tinaran niya ka sa bayan na kita anak yaw. Nag-aasawa da nga din na oras. Kat anya tinamnamaim nga pagpamilya da no awambat na pinta sa pagtrabahuan da. Kakaasip piman, digit ubing. Isudat agsak si presyo. Ikumparar mo karap ti biyag ko ita, ti pamilya, di ta probinsya. Hangko paglastog, apay ka napasama ti kasjay. Gabutan nagbalina ka na singpet, nagbotoy nga kiniampod Diyos nga nagaramit ti kinadakes. Bidot ko. Nakadakdak ka lang bidot. Kasano nga turek? Kasano nga nga turek? Gaya dya kang mga sungbatan da ita. Ti may sakit nga pakadusdos sa Susan, kat ti panang laksid mo kini Samuel. Man ano ko man yung tugot mo nganyawid dita, kat ipanakkel mo isuna. Ipanakkel ko ti anak ko iti kinakamalalam. Ano ko matinamnamayam ko mga garamay din ni Mando. So nga rod, kat no inlamang mo ko ma, kat sa naliknibam ti anak mo itilugodan ti amin. Talagpakawang ka kini Mando, baka naawat na ka. Ngayon niya nga rod, sabi ko matamator ko pa rin ito yung bidot. Sabi ko kaslakait ko makita ni Samuel. Tapay no kahit mo makita isunan, no makita mo ngayon, ibagam. Kagpakahon kang kuhan. Kahit ko ti dumawat ti pamakawan ni Samuel. Mapakawan na kangata. Kaya manipod iti naamom nga bakla ket di mo pulos impatigan. Agas ti saan nga panang ipatig ni Dalmas keng kuan. Awag gayam. Di mo nadamag. Nataya ni Dalmas. Anya. Uy. Ket uri na niya kuan. Di asawa na. Imuno na nga tayo di asawa na. Abi nga di mo yung bagbaga. Yaw pabarak ibaga. Di ka man interesado. Dito pa anak mo, di ka ba interesado niyan tulak na gidayin? Dagiti nga kinamak ng dan. Diyan ka mo. Abay. Saan ka di nga ruming kung mga claim ni Samuel? Taapay, inristrom ka di, nga ti ama ni Samuel, ka di Dalmas? Kauwan, insurot ko tapilyado na, siyempre. Kadyak man amo. Baka damat na claim na. No, bigbigan na iti kakabsat na iti kakabsat na ama. Kada duwamat ka anak na, di ba? Ngayon nakas pagarigan da binigbig na kakabsat. Kat inik kan damat ti panakabingay na. Baka baklang itan, baklang linaksid mo nga anak, Susan. Agbuya ka gindi kada kita mabalin mo ka pakabuyaan, kita babakla, tibiyag di babakla. Manong nemi ka sa nung nga tong parak mat tibagbaga ni Linda. Ni comics, ni banawag, ni tabloid, kit awang pa'y maigkamakmano. Awang mat pagbuyak ti TV, adamat TV di angim, idi awan tuwi maitad ko kini Dalmas nga kwarta, papanamat ilakong it, isalda ti TV, ultimo nga transistor radio, mailako na maisalda.
Nagtultuloy man nung name iti ba nagrigat digit anak ko. Akasmat iti ba nagrigat ko. Akasmat iti ba nagloko ni Mando man. Da makabulan nga saan nga gawawin. Ito no makalungaw. Sumangpet. Ni ay ni oy, kumusta kayo? Ni Sintabo on may na dumawat pa. No saan kong ikan, agiburais, agsukain. Anyamat hindi mapaspasama. Manong Lemmy, walon nga tawen nga dak dito probinsya. Walon nga tawen nga nagrikrikat kung kunak nga ron. Sa anak lakuman nga nagawawid. No pimanawak man iti ayan da nga dalmas nagsapulak lakuman ti sa bali nga trabaho. Tanapimpidas ko matibiyag ko, nagtultuloy nga nagkatulong nga. Ngawan ti mangdangdangran kanya. Nga ore pasaray mo't pauitak ida, kumporme no, ano pangusarandan no, nyaman ti pauit ko kadakwada. Ngam tinagawid manong name, nakastumit lang tinakam ko. Ay nga manong name, nga di may sangal daw, madamag agisal salapay manong. Kadigiti, inawat ko nga linabaan. Idiadag sardeng manong name, nga napintas nga lugan. Lugan ti baknang. Iti sangot ti balay. Sino nga talita? Kaano pa nga damay sarong tikas na tipintas na nga. Lugan. Nako nagtinakam ko manong name nairaprapin ko tagisal salapay. Nga naman kumitak itayan ti kutsi. Naging kayo manong name nga dadimsaag nga nakalaplapsat. Nga langan na tinakabakbak ng manong name nga babae. Sila may isang artista. Sila may isang prinsesa. Na. Imbag man ta simentado nangiparkang niya, nangiparkingan na itis kutsena. Sa dim sa haag manong name nga macho nga lalaki. Nga sungata at nag-drive. Kat inalalayan na manong name ti sexy nga babae. As napanitiya. Kalangtayan. Wano dito'y alad ko nakuma. Ti ruangan. Ti inaladan mi. Taadla inaladan mi manong name nga marmar babay din. Inaladan nga babae ti kawayan. Taalaladan mi dapat sagmasok ka sagmamaysa nga mas masetas ko. Hindi manong name tamatalyaw datihan ko. Ti lalaki tinagtimag. Nana, da kayo ni Nana Susan? Dinamag ti lalaki. Ewan sir, siyak. Di ba balingo masidag ka dito? Ay, abi ka di sir. Da kayo ti basapul at kadwak. Ay, simabit lang sir. Nagnakit ti kusina manong name ng alak ti bangkito. Uno ba, babalinda nga pagtugawan. Ay tilatan na, arubayan ti pagtugawan na, orita nalinong met, tada medyo narukbos nga kay mito, iti sangot ti balay. Kababay matapastrik kag iday tunag, kat ni nakawarwara. Isus apo. Ay, dati medyo napintas, tugaw, tayo nalak. Nagtugaw kayo, sir. Ma'am, tugaw kayo. Ay, Isus apo, jakman lasla, jakman mati nga. Dasang nga ilik, kakas ka na kayo ta. Ay, sir, sino na ito yung artista kakadwayo? Tasamo ka di malasin. Tinalyaw ko manong name. Minang-mingat. Kaslada, pagilasinak, malasing ko. Samuel? Malasin na, nukas ka. Kanang man may sa kababae. Tanya pa lang ipagarap mo. Langak. Tiboses ko, dandali pa yung nagbaling ng babae. Siyak, tilaksid mo nga baklang anak mo.
manong nga tawan pinapalabas. Manong Nemi, dago sa ka nagparinto may isang uwanan ti anak ko. Tapay kang parinto man ka. Ano lang may panagdag ko. Itinalawos ka pa nagpapawi. Matmatay kan. Bakit Susan? Hanaratoy nga langam. Hanarato nga lugar ngayon nyo. Dahil ti may sa nga dyan kaya't ka magsurutan kang ka. Nagpambar ka pa lang. Tadya kaya't nga. Nagnaid ka ti kasto nga klase na nga lugar. Sa nga dahil ti pudno nga rason. No apay nga saan lakintugot iti ditoy. Di mo kahit nga maamon iti asawa mga anak mo iti sa bali nga lalaki. Gapot kinadakas mo nga asawa. Kinadakas mo nga ina. Kinamalagbaybayam nga ina. Anya itati. Mas pasama kinibiyag mo. Panakadusam. Gapot aramid mo. Kumusta mat dagiti kakabsat ko ngay? Dagiti kaanak ka. Awang puls ti nagbalin ka takwada. Kasi iti imbaga kang kaidi. Idadan nakip mo kat salsalud-sudam. Nuanyat mapaspasamak. Imbaga kang kaidi. Nga kait ko nga. Dakdakal ti maipawid ko iti probinsya. Nga para ti asawa ka nagitalungan ako. Hindi amumuno anya ti sitwasyon mi iti amam. Nga may saka krida. Katulong nga krida. Kituin, mawata kiti ti sitwasyon. Kaya ti saan ko mawata no apay nga lilaksidlak nga anak. Isak sakit lang ang paiso nga nila kay dalmas. Nga naranggas. Kaya tinasakit kanjak malipatan. Di palang laksid mo kanyak. Di palang baybayam kanyak. Hindi mo malapulos pinanunot no anya. Di mapasama kanyak. Ngaman yung arod ka talaga nga lilaksid na kanamin pinsan. Linipat mo nga dabak lang anak mo. Iti kina pinagbalid mo nga kamalala. Nasakit din nga naramin mo kanyak. Bakit Susan? Sakit. Nakasaksakit. Nangruna. Nagpasarak iditirikan. Diba nagkatang-katang ko. Nagkatang-katang ko. Kaya di pa nangranggas kanyak. Nagiti tao. Nga di makaawat kinatao. Ngayon baglagad din. Tada may sabak lah kas kanyak. Nga nagadaptar kanyak. May matangan na, ti panangdangdangran kanyak. Dagiti padak nga tattao. Nga di mamuan na nga may sakabakla. Inampunak. Nga dahil nga bakla, kadimbilang ko nga ina. Tamamit awak ko kenkwana. May isa kasikat nga designer. Mang design kadagin na pipintas nga arawaten nga para kadagin ibabaknan. May isa kadagin ampun na kapada na nga bakla. Pinagbasa na ni Mami Emma. Saan kagbasbasa siguro kadagin magazine, ang kagbubuhay TV. Ngayon, magbibuya ko mga amom dito'y nga sikat, nga designer. Emma. Nga nag-adapt kadagit ato nga bakla. Kat may sak kadagit inadapt na.
nga nagpatawidan na itilaing na nga designer nga nagbalbari nakpaay nga mas nga makeup artist na kita artista. Maisakitan nga baknang pagitsusan. As makikita ang tilogan ko. Ada pa'y bodyguard ko. Driver bodyguard ko. Maham na mayagan nga kalikala gumak nga makita ka manin. Biso nga dimtengan tikas ito nga panawin. Tap na may pabigbig ko kan ka. Kan may ipakita kan ka. Kan makita na kasyak nga nilaksid mo nga baklang anak. May sana nga mabigbig. Nabayagin na kayat ko. Nga ramidan na ito. Ngayon nga maramid ko. Imaribong bunga na kita tao sa ito nga lugar. Kaya dalang makita tikas kanyak. Nga di amuda ka may isa ka napintas nga babae nga very proud ka mga ibang hoy. May isa nga bakla. Nga mo yung kadi nga anak-nak ni bakit Susan? Ija syudad. Samuel, di mo kaya nga maamuan da? Kasi dito tayo ang asawam. Ala, ang mga no dangranak, agas ti panang dangrang, kanyak tipod no nga anak, amak, nga na nga dalmas. Din na, kadi mabaling nga sakit, nung as pagarigan dangranak ti asawam, no maamuan na nga siya, bungat kinang, panang lilipot mo kayang kuha na? Samuel, anak. Kadagpay sumanong name ya doon dikiti maribungbong. Nagwarasan ti damag nga adakas kinisam nga nakapintas nga babae ti parang ipagurupda ng bakla. Himbag tawang pa ni Mando. Ngam nito manong name tinauding anak ko. Ti adda nagraman ti. Ti asawa na. Kantiduang anak na. Nanang, tum anak. Oy, Roger. Ay, ma'am. Alam na ito yung kwarta. Tabagam na susunod na kiti mayat mapang gumatang. Iti para ka na kiti aming nga tao. Pakanami da. Ha? Wan ma'am. Kayo ka diti. Agorder tayo dyan Jollibee. Wano nito'y. Agpatik out tayo. Tapno may dagtoy. Deliver. May samot tayo numasidig manong name. Wan sir. Kahit mi sir. Dakamin sir. Timang mangala sir. Anong name, kas lasana ka mamati. Kas lagpiestan di barangay may tikado nga tao. Imbay pa amin manong name, di kita anak ko. Ti pamilya ni John, ti pamilya ni Lily. Di kita anak ng Maldoris manong name. Imbay dan ni Maribongbo. Asin na kito? Ni John. Ti inaunakap sa tiyo. Kendi asawa na. Kenda kita anak na. Ay! Ay, klase yo. Abi kas tatla nga yo. Malnoris. Kinam, bunga amin da ito, ti kinadakis mong ina, kinasawa. Magkinamit at resulta na dinaramid mo. So, nakbalinaksid. Da ito yung ni Lily, da asawa na kinanak na. Talong kakabsat mo. Kayong kinipag mo. Kanda kita kaanakam. Sa dinungar dayan, ti asawa mita. Manong naimi manaman ti merienda, di kita ado nga tao. At ado pa ti marak manong naimi. Ididumteng manong naimi ni Mando. Awe, ano tina magnada ka no? Mando. Iso ni Samuel. Samuel? May babae nga may bintas. Bakla. Uwain lakay sa Amando, may isa nga bakla. Apindas nga bakla. Bakna nga bakla. Sikat nga bakla. Ay, ma'am.
apay nga da ka dito lugar mi na numunga lugar na napintas kita nagbaknang ka bagmanta mahituri mo tumaytoy. Kahit ko lang ang makita no anya itanti ka sa saad tinanglaksid kanyak nga ina. Sinot inam? Awan sa bali no sa angan ni Baket Susan. Susan. Mando. Nakababayan ka na gid na adung at tao. Mabaing ka kada gid at tao. Nga di ka mabain di bagim. Istorya ken ka. Ti amin man to. Sumrek ta dito balay. Oray sa akin nga sumrek. Tapno sa nga mamuan di kita tao. Di mo kahit ka mamuan dati nakababay nga ramid mo. Sa akong timang istorya ken ka. Laki mando. Ni Susan na panaki taggad iti kasbay sa nga babaunen ti may sa nga pamilya gabot baldado dadya asawa di amo na nga lalaki nakirelasyonen ka dadya amo na nga lalaki tapno laeng di kasta kat ado kano dagiti maawat na nga kwartag iti di lalaki nga sweldo na kanda dumapay a kwarta nga ipauit na dito'y probinsya nalagip mo ti panawen nga ado ti paupauit ken ka ti asawam. Ngayon anat inaramid mo. Ngayon bas kung mga pagbasahan digit anak mo, tapno di ka stakit may makaredor ti college kam saan. Pinagbabaim siguro. Insugal mo, imbartek mo. Iso nga digit anak mo. Ha? Saan na ka nakareduar? Kat kasto iti lang ti biyag da ita. Magrigrigat na. Kiti pa nakikamalala ti asawa mi ti amo na nga lalaki. Naganak. Kat siyak day nga bunga iti panang lipot da ken ka. Tinasakit sandak nga biningbig. Iti mamuan da nga baklaak nga bunga ti kinadakis da gitoy. Didakmet kay na bigbiken. Adong rigat ti nagpasarak halos papatayin nak ti amak. Nga awan ti panang sikit kanyak ti inak. Tinasakit. Idi agtalawin ti inak. Tapno umahin dito probinsya. Yung bati na. Linaksin na ka namin pinsan. Nga doon nga rigat tinagpasarak. Nga di nakayat nga itugot dito ita. Di nakayat nga maamuam. Nga dabungat ti kinadakis ti asawam. Ayan sa nga bali. Tala kasi inahapon Diyos kanya. Dada na siya ti panagpuspuso na nga nangalaka niya. Nangadap ka niya. Nga na itati puon ken kapunan no ape kasto ita ti biyak ko. Ay, ti dayto nga lao. Kad natungpalan ti karik iti bagi. Nga sa pulag to ni Baket Susan. Tapno iparupak kang kuha na ti bunga ti narabid na. Ngayon, siguro, no inyawid nak dito'y nanang, sana ka nagbali ng kastoy. Gusto nga damat paset na nga pagyamanak kang ka, ta nagbaling ka na ulpit nga ina. Nga da ita nga ulpit, tiga po na no apay, nga nagbali na kakastoy. Siguro na intugot nak, awan ita kastoy nga langak, awan ita kastoy nga nagtungpalak. Itinikodan ti amin Baket Susan. Lilaksid nakman nga anak. Ngem di kanto siguro malaksid nga ina. Tawanak na awan ka. Itinikodan ti amin. Ida, tinapeksa kunti, napinpin nga sakit iti barukong ko. Awanin. Kat gabuti kas nga makikita-kita nga langayo, hay! Matmatayo kasi mo lagat. Ibagayo no at masapulyo, tited ko. Kas kabsat yun na kayo. Kas kanya, kabagyan nyo kabsat yun. Peso ka dito magmagikukin ka anak. Tanya tinaman na mayong kumapagtungpalan ti amin. Sad ending o na happy ending? Anak. Anong name it? Tapos lasahan na ka mamati. Hindi tarakupag anak ko.
No man pa'y nadungritak manong naimita. Nagparinto magkitay. Kan rutay arig ng ti arwate. Kada kabimpintas ti arwaten na. Hinarakop ko kat sanak na inwalin. Anak, di mo lamo. Gaya di pa ilang nga maamiris ko nga nagdakalabid to tisang ko. Kabalang bigbig ka. Di mo lamo sana ka makaturturo ka mang pampanunot ka. Di mo lamo nga daw-dawat ko nga na siya at batlati ka sa saad mo. Nga dumteng dumanlati kong taway nga makita ka manin. Makita ka. Nagdakilaman naghamang ko kini Apo Diyos. Tintanag na ka. Tas gamit lahat nagtaunan ti ko na nga nanyot masapul mi itid mo. Tanya ka rod ka talaga nga masapul mi. Kan masapul na tulungan na kami kabuta. Kabaggan na kami. Anak ka, kabsat mo ida. Agyaman na kang ka Samuel. Agyaman na ka anak, agyaman na. Manong nemi intutuloy mintikas lag nagpadaya. Gabata na sa papay launay manong nemi nga naisagana iti anak kaila pangal daw. Babayan ti panagmandar ni Samuel manong nemi. Pagmandar na manong nemi ti kwarta na. Nagadakil ka ti kwarta na tugot da manong nemi. Nga dit uneg ti kutsen. Nagtitinulong manong nemi, dagiti ka barangayan mi, dagiti barangay official, nga gimata nga nagparty, iti penartida, linuto da, kan nagpadaya kami, nagdakila padaya. Nagprograma da pa'y manong nemi. Nakala da pa'y nga di na oras iti live band. Nagmalmalem, nagpatpat nagmanong. Nga saan man na simrek manong nemi ni Samuel iti uneg ti balay. Sumrek iti kotsena sadyang agina na. Manong nemi iti napintas sa kotsena. Siyempre manong nemi nagpanunot matan adik iti anak ko. Stamatan kinimando. Noan niya iti rumbing akid dawin mi kayang kuana. Siyempre pinakawanak ni Mando. Kad nagkarin ni Mando. Balbaliwan. Lalaki di. Tama ited. Noon yaman iti kasapulan na. Ito, akita iti puunag tamang ipasdag iti talyer. Pagpatrimaan ang kanig iti tricycle. Kaya bagang kayo iti anak mo. Nga kayit ko timandan iti ado nga tricycle nga ipapasada. Kaspasit iti negosyo. Dato balay tayo. Papintasin tayo. Kaya numabalin. Dito'y amin di pag naidan di kita nakta. Hatak ka na compound. Gatangan na reto lute. Daga nga lalawa. Oreta. For sale mat na ito. Pinanungan mat manong nemi di kita anak ko. Gusto ti ko na ni tatang nang. Mayat ko na na kumanunong kami. Gatangan tayo natin nalawang ang daga. Nagbaling nga compound. Mga patagdara tayo ti family house. Sa gagasa kam ti balay nga agkakapsat. Kat siyempre, no kayat ni ading mga bakla nga agbakasyon, di mangipatagdir ti pagbakasyonan nga balay. Ito namin, kat pangalan yung arod ti pagbiagyo. No balay lang titid na kada kayo. Di, sa katamot dags nang no, ituloy ko tagbasa. May salangin ng katawan. Orisyak nang. Tuloy ko matagbasa. Kunamit ni Lily. Orisyak nang. Kunaman ito. Kadigiti asawa tayo. Mabalin daw tagtitinulong nga kakasosyo tinegosyo. Mang panot tinegosyo tapno at trabaho na. Kanursi ka nang. Sikat kadwa digiti asawa mi nga negosyo. O di mayat? Sige. Dagidan to amin ti ibagak. Kini Samuel, into bigat, into sagbay nga gawid na.
Imbagak manong nemi no anya nagsasaritaan mi. Sige, mapasamag dito. Idadyo ka niya, mabaling ko pang kuntakan ka na kayo. Sino mabaling ko kuntakin ka na kayo? Isaklatan na. Sige nanang. Katangan tayo dito nalawang adaga. Parakdaran tayo. May isang bano nga balay. Kalagrama matinti pagpakasyonak nung ostang umayan. Ay, masaludsod ko man anak. Nubakla ka nga talaga. Nakadgarot darling mon. Titrabaho mi nagbalian na nga napatag ka na kami. Isod makaidad ka na kami direksa. Nabatasag madlan tinakinilasyon nga nagbalil lang nga sakit ti ulo. Agas ko na ni Mami, Emma, tinangadaptar ka niya. Sang isudat makaitad, hindi pa karagsakan. Tiragsak mi, kaniso tutulong mi ti padami nga tao. Adun na gini natulungan. Abi ka din nga dyak umay dito itap nung tulungan kayo. Itilikodan, nalilaksindak. Anak, ngamte ko na ako nanan. Nusandak nga tangalinaksid, awang gasto yung nagbalinak. Iso nga talaga nga, do pa lang ti utang ko ng bagkang nakim ken ka. Hay, himaglakid din. Tatilikodan ti amin katadam lang na imbalito kan nga panagpuspuso na ito bakla nga anak yun. Noan niya manong name ti kinid daw mi kading kari ti bakla nga sa anak ko manong name nga ni Samuel. Isuti na tungpal. Ngaslasaan nga mamati manong name dagiti makamammo ka na kami. Naglupos ka namin pinsan ti biyak mi. Dagiti po kung hindi nga kung kuna ka malnuris manong nemi sim malunod da. Anak ka na nama tinaranya ka masakbayan da. Nagbalbali mo namin pinsan ti asawak manong. Ma-estimar ko mahit nga pintas ti bagik. Kat siya ko ti pan naka-manager ti negosyo mi kadigiti katuga, kadigiti manugang ko. Nakapag-graduar matlang digiti anak mi manong nemi. Kat napindas ita ti trabaho da akas panangusar da iti inadal da o novo kurso nga pinasad. Dandani mamindua ti makatawen nga bakasyon ni Samuel dito lugar mi. Kaya tultunin na madlata manong nemi ti tulong na itipada na nga tao nang runa kadagitay mailaklaksid ken mairurumen nga pada da nga bakla adaptaran da. Manong nemi ti ligudan nga isa nga nadakes nga asawa. Itiligodan nga nakaaramid na takkel nga bidtot kan basol. Nga rita nga bunga ti basol kat iso ni Samuel. Nga misuna, abunga basol. Manong nemi ti kinasya na po Diyos. Nga sutipuon kan ka po. No apay nga napakawan di kiti basbasol. Kat limong aw iti biyak mi. Nagbaling kami at manong nemi nga managtulong iti bada mga tao kas inggunang-gunam ni Samuel nga ramidan mi. Dito nga rod manong nemi ti pakasaritaan mi, nga inak manimburay, iti dito nga programa, kat babay nito cellphone, wano Facebook, kat na-share ko, inaibagag, naidanon ko ken ka, iti detalya ti pakasaritaan. Kaya nabiyamak launay manong nemi ti laing mo nga nangurnos kan nang ibasa, kat sabi ko tadamat may matik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padami nga dimngeg kan nagbuya. No maminsan, no di kata, isulat ta, ti kinapudno. Nga di kita sante nga kayat, wano laksidan tayo. Nga di tayo pagan nga kunamlan aon sa serbina. Kat di ta, iti mang tulong matlaka na tayo. No lakid di, ta talaga nga paboran ni Apo Diyos isuda. Dagi di basol kin bidot, papakawan kan maator, babayan tinalaos apa nagbabawi. Tukoy or nagyaman nga pagayam mo, Susan. Thank you ken ka Susan no sa dinumantayan mo. Ken thank you iti mga kapanang i-share iti detalye na iti pagkasalita.
Thank you mat kada gini nagbuya. Kas kini Felix. Kaya po, salamat po. Lahat along lahat, mabuhay tayong lahat.